Ayabak po kaya katamungan. Idaon tayo po iting misa para king kapasalamatan ng Cap Jerry Kiambao at para king kapaldanan ng Angela Celestine Oligario at para king alang-anggang kapainawan na ning kaladwa ng Elaine Ponyo at king death anniversary ng Honorable Emigdio Bondok. Pasibayo mayap ayabak po kaya katamungan. At yuta na po ngening King Aldo Martis, ning 34 a Domingo, ning karaniwan a panahon. Isadya tala po rin kaya katang sarili para king banal a Eucharistia. At antimurin ing kapasalamatan, ning kaya katamong kura paroko, king kayaldawan, ning kayang 46 a kapanganakan. Paunang salita. Ing mumunang pamamasangeni sa salita na kayakatamo, ing interpretasyon ng Daniel, king metong apaninap, adinatang kang aring Nebuchadnezzar. Ing malating batu asinira king estatwa, yaing simbolo ning kayarian ning Mesiya. Ding amano ning Ginu, kalupa ring sablang ula, dikil king kapupusa ning yato, binalang misteryoso. Dapat ang tandanan, king ing sablang bage, keti king yato, lilipas ngan. Nung biyasa tamo, etala paglibe, king bie alanganga. Talakad tapo at kantataya ing dalit a pamuklat. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaya-ayang lira, ipangingyon trumpeta, sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang bitana, at ang kaya-ayang lira, ipangingyon trumpeta. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaya-ayang lira, ipaninyo ang trumpeta. Kilagyan ng ipa ang panganak, ang paning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakigom ng banal na Espiritu manatiliya sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Salamat king kaya katamong dalit na pamukulat. Purihin niya yung Diyos, purihin ang Panginoon. Indeed, every celebration, anniversary of life is an opportunity to thank God. Uling iyay panibataning nga gana-gana. Ing regalo ng biye, pigkalog kaya katamo. Peparam niya kaya katamo. At metong yan namang pamikatagon bang balikdan. Ing biyeng peparam ni nga pong Ginoo kaya katamo. So as I look back for thank you for mentioning 46 years. 46 na ako pala. Thank you for reminding me, Ma'am Lenz. Diba? But it's not just about the number. It's what meaning kabaldugan ing IBM mo karating numero. Kaya beko rin kapatid ko, habang patuloy keng bibiyayan ining regalo ning biye. Sopan nyo ko pong mas may kakabaldugan niya.
king kayakatamo pong pamiutos, at king kayakatamong pamikakalugod. Inya, abayan niyo ko po, nyaning aldong iti, ban pasalamatan ni nga pong Ginoo, at pasalamatan mo naman kareng regalong pigkalob na kanako, reng miyango biye, pengari ko. Ala ko nung alalo, yapong peli, ampoy, apong biktol, whom I know, they have their own celebration up there. Sadya tamong ining katamong sarili kapatad, kaniting banala kapag masusyan. Kareng penhandit, migkulang tamo, king kikatamong pamaglugod, king Diyos at king kaparan tao, manyawad tamo king kayang grasya at king kayang pakadulo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapu ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. King Diyos, sa may payang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang gana kimbiye alanangga. Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo. O Diyos sa lubos mayupaya, ipaning ginuming Yesu Kristo, ing kasalpantayanan, ing kekang amano, yung dalan pa inturo, king kabyasnan, at ing pamibule, king dibino mong pamalak, ing panyulong, king katutuan. Buklat mo saring matame, kareng dapat mo, ding balugbog mi, king siwala ning aus mo, ban ing balang dapat mi, maging karagdagan, nening pamakirake mi, king biye, ay nalok mo kaya kami. Itiyadon mi, kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, at ning banal espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo, King Amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, King Libruning Prepeta Daniel. I Daniel, nga na kang Nebuchadnezzar, makamal ayari, king kekong malikmata, ikit yeng makatalakad, arapan yu, ing metong amaragol ay statwa. Mas lagyo, ampong maningning, at makatakot yang lawan. Megawaya ing buntok na, king peka dali seginto. Ing salo na, ampon ding gamat na, megawala king pilak. Ing awa na, ampon ding balakang na, tangsula. Puwad na, bakal la, at ding bitis na, ang gaking butit, megawala king bakal, at manibat king butit, ang gaking talampakan, megawala king pila. Kabang lalawen niye, ing metong atipak abato, mi bagsakya, agyamang alang tinagkil kaniti, at digpaya, karing bitis abakal, ampong pila ning estatwa at mebalballa. Kanita mo rin, ing bakal, pila, tangso, pilak, ampong ginto, misalbag-salbagla, at meging antiing alikabok, king pidadaran ning kaleldo. Pinayid na nga ning hangin, at bakas naman, alang melakwan. Dapot, dinagulyo ing bato, anti ing bundok, at tinakap king mabilog ayato. Iti ing kaya kayong paninap, makamal ayari. Ngeni, isalita ko naman kaya kayo, ing kabaldugana. Makamal ayari, ikayo, ing peka maraguldili, karing sablang ari. Ing Diyos ning banwa,
gewa na kayong emperador, at pekaluba na kayong upaya, sikanan at dangalan. Gewa na kayong talapanibala daring sablang tao keti kingyato, at karing sablang animal, ampo ngayop. Ikayo itang buntok aginto, kay batyo, ating lintong aliwang kayarian, ene kasing dagol ring kayo, at kay bat na nito, ing katlo, ing kayaryaning tangso, asumakop king mabilog ayato. At kay bat na nito, mi kakapat a kayaryan, kasing sikanin ing bakal amanaspak at mamalbal king sabla-sabla. At nung makananuyang mamirasong mga lati ing bakal, makanyan na lang pamirasuan mga lati, ampong dunutan ding minunang kayaryan. Ikityo naman, king ding bitis, ampong taliring bitis, kapit na pilala at kapit na bakal la. Iti, mga baldugan, ing mapitnayo, ing kayaryan. Mika atingyang sikanan ning bakal, uling ating bakal ang makasamot king pila. Ding taliring bitis, akapit na bakal at kapit na pila, pawagara, king atinyang dake masikan, ing kayaryan, at atinyang dake may na. Ikityo naman, king ing bakal, sinamutya king pila. Iti mga baldugan, king ding pamuntok ning kayaryan na ito, magkapilit lang pisasan metungan, ring karelang pamilya, king kapamalyataning pamiyaya sa wara. Dapot, era arapat iti, antimonong makananong ing bakal, eya malyaring misamot king pila, king kapanaunan ding pamuntok areta, ing Diyos ning banwa, mitatagyang metong akayarian ayalang kapupusan. Iti, eya malyaring masambot, nune lubos na lang sintangan, ding sablang kayarian, at kay batnita, manatiliya, king kapilan paman. Ikityo nung makananong ibat king matas, menabuyo, ing metong abato, ay lang metong mantinag kilkaniti, at nung makananong tiran, ing estatuang megawa, king bakal, tangsu, pila, pilak, at ginto. Ing maragula Diyos, sasabihan na kaya kayo, makamalayari, ing mapalyari, king daratang apanahon. Selita king alang kakulangan, at alang kalabisan, ing kekong paninap, at binyeko kay kayo, intunin ang kabaldugan. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. Ikong sablang bage, gewaning Ginoo, purian ye ing Ginoo, purian yet parangalan, ang aking alananga. Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. Ikong sablang anghel ning Ginoo, purian ye ing Ginoo, purian yet parangalan, ang aking alananga. Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. Ikong sapin-sapin abanwa, purian ye ing Ginoo, purian yet parangalan, ang aking alananga. Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. Ika, danom baboning banwa, purian me ing Ginoo, purian me at parangalan, ang aking alananga. Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. Ikong sablang upaya king babo banwa, purian ye ing Ginoo,
purian yet parangalan, ang gaking alananga. Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. Talakad tapong ngeniban parangalan, ing mayap abalita. Mingat kayo at magsadya, eyubalo ing oras ng panyatang ning anak ning tao. Ingkinu manatiliya kay kayo, At keka antimurin, pamamasag may pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Pipagsalitan da rin mapilan ka rin tao ing sintingan ning templo, ing sintingan na babiering marmol at ding ay na pigkalub da ring tao. Inya sinabi ng Jesus, ding akakit yung den, datangin panawon, metong manalang mitagan na batong makatumpak king kalupan ng bato, mga balduglangan king kabun. Kitnan da Jesus, Maestro, kapilan malyari ti, at naning palatandanan king pangatupad na niti. Pekibat na, mingat kayo, at eyo paboren, inlinlanga na kayo ning ninuman. Uling dakal na ring datang king lagyo ko as sumabing, ako ing Kristo, ating panawon dinatang na. E kayo pahiligalig, nung makabalita akong gera at revolusyon. Kailangan ning mapalyari lapamureti, dapat mga baldugan king ingkawakasan dinatang na. Nga napakarela, ing meto nga bansa, lusubaning kalupan ng bansa, at ing kayarian, lumaban niya king kalupan ng kayarian. Mika, mga sika na yun, danop at salot, karing miyayaliwang lugal, at ating lunto, makapangilabot, abage, at mga ragulatanda, amanibat banwa. Karang kapatid, ing might ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tapo king Omilia. God is good. All the time. Birthday ko kanong ni. Ay nyatin tamong misa. Kaparokya ka Facebook, sa yung camera. Hello po. Nabigla po kayo siguro dito sa coverage na ito. Yes, indeed, it's not a regular mass dito po sa ating parokya. It's a special mass, no? Well, again, special siya dahil wala siya sa regular schedule. Pero special daw dahil araw ngayon ng aking kapanganakan. Ma'am Lens, again, thank you for reminding me. It's my 46th. 4 na taon na lang, mag-gold na pala ako, no? But I stopped counting at 40, so I'm now 40 years old. Salamat po. I'm overwhelmed with the presence of each one here. Ing tutuna po, ala po talagang plano. Ne? There was no official invitation. Ne po. Ing tutuna po, balak ko mo ing mga magdili-dili, sort of a solitude, no? Personal time, me time, ne? And perhaps a visit in the cemetery later,
kang maampo pakantatang and perhaps visit my biological family. Ala pong kaplano-plano. Until, tininin, isang araw, lapitan na ako ng PPC coordinator, Tito Ambet, mo, November 23, malapit na po. Oh, nanungatin. Every birthday po. Oo. And so he courteously asked me my plan. And then I realized, wapin pala. There's still reason to celebrate with my second family, with you. For the past 2 years, more than 2 years, we've been together. And I think I just realized that I really have to spend and give some time of today's celebration with my family. So sabi ko, sige, magmisa. Because I do believe that importante naman talaga king balang selebrasyon ning kapanganakan, ning birthday, ing pasalamat king Apong Ginoo. Nga ni pamo salamat for joining me in today's Eucharistic celebration as I thank the Lord for the gift of life. Kasama na po kayo dyan, mga kaparokya, mga ka-Facebook na nanonood po ngayon sa ating misa. This is not the usual homily that I do because whatever comes out of my mouth now comes from my heart. I'll just speak through my heart. Laman na po ni kanakong puso. Pero po, habang babasan kaya po, in opening prayer, dalit, pamuklat na panalangin, manibat na bengi po. Ating ko mo pong may itong aisip, may itong kaisipan, itong artikulo, sinulat na po ni may itong kakaluguran inyang at syuko pa po king Belgium magaral. The title of the article is in English, the article's in English. The Narrativity of the Future. Ulitan kaya po. Narrativity of the Future. In kwento na ning daratang. Potang lawen mo muna, makanan yung may kakwento yung daratang, alayo pa eh. Ale? Play of thought. Paano magkakaroon ng kwento ang bagay na wala pa? Pero the article was beautifully written, so much so, we begin to realize, the article makes us realize that lahat ng bagay, lahat ng mga pangyayaring nagaganap sa buhay natin ay magkadugtong-dugtong. Ganaganang malalyari king biye, ating pami, tayid-tayid. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. And then I remember one of our professors in philosophy niyang Chupupu Seminaryo. Sa wikang Filipino, sinabi po niyang mga katagang ito. Sabi niya, listen, very interesting. Ang kahapon ay ngayon. At ang ngayon ay salamin ng ating magiging bukas. Ang kahapon ay ngayon, at ang ngayon ay salamin ng ating magiging bukas. Dadala tayo pa mo rin ng milabas sa giyang at syuta ng yeni. Ikwaye. At nga na ng narrativity of the future, our knowledge of the future defines or shapes our present. Gustong balo may daratang, ina namang gawang tamong yeni, iyang pagsadyan tamo. Inyapin ng daratang, ubuga na katamo, di na nakatang direksyon, nung makanano tamo sukat mabibiye, king kasalukuyan, uling balume, ing daratang. Ikwaya, more or less. Kanya, akbalo po, if this just by coincidence, king mumunang pamama, king dalit, pamuklat na panalangin. Ano po kalagubalikan kaya mo, na, o Diyos, lubos mayupaya, ipaning Ginoong Yesu Kristo, ing kasalpantayan na may king kaya kang amano,
Yang dalan pa yung turo king kabyasnan. Ating pamibuli king dibino mong pamalak, yung panyulong king katutuan. Buklat mo saring matami nga na, karing dapat mi, ding balugbog mi, buklat mo laking siwala ning aus mo. Baning balang dapat mi, maging karagdagan ning pamakiraki mi, king biye ay naluk mo kaya kami. Basic principle in our Christian teachings is this. Imbiyatamo kete king yato is passing, is temporary. And our final resting place, our final home is not the earth, aluwa, ing yato. Ing kasalpantayan sa sabihan tamo, kibat ning biyatamo kete king yato. Ating makapanayang biye, alananga. Now you're trying to connect the dots, ha? So with that knowledge, nung makanyan pala, ating makapanayang biye, and that is supposed to be our future, iting kapag nasani nga pong Ginoo, therefore nanggawan tamo, ngayon kasalukuyan. Nga na, ning gospel acclamation, magsadya kayo. Mingat kayo at magsadya. Totoo, etamo balo yung oras, ning panyatang, but is that important? When? The more important question is, how do we prepare? Huwag nating sayangin ang oras na iniisip natin kung kailan darating yon, kung kailan tayo tatawagin ni Lord, o kung kailan yung paghuhukom. Rather, mas pagtuunan natin ng pansin kung paano tayo makakapaghanda. There you go. Now that makes sense. The narrativity of the future. Our future, now our knowledge of the future, shapes or determines our present. Ding may labas, alitang kalingwan talay eh. Pero rin may labas na la. Nganapin, only lessons learned. You cannot undo things anymore, right? And I was at the Green City Hospital. Itatang makaburulya kasalukuyan kimbale. Ima, kaya be ako neking Green City kanita. Pa-transfer tani from Holy Trinity, Arayat. First time I met my doctors, Doc Panganiban from Pagmisan ko Avida. Maka-astronaut gear yun. Because you know, no, I was COVID positive. Karas ng makanyan, ako ba, uling siguro I was carried away by my emotions. Kiyak. Isipan ko nung naning maging future ng mako, maging future ko, yung kalagayan ko, maging future ng pamilya, maging future ng parokya. Ay, Diyos ko, karanda yata maulila. Ala ko pangatlong banwa, yung parokya. Mga kanana yung October 12, big day, pabanwa, pipreperya. Anak, karakalagam-agam po. But more than anything else, in kanakong mabahit at daramdamang kantayapin itang kalagayan na rin kanakong pengari. A father whose ashes are in the house, and my mother who is stage 3 cancer with lots of comorbidities. Actually, mas inisip ko laki sa kanako, king sarili ko. I can't forget what Doc Panganiban told me. They can't stay more than 15 minutes niya, nakabilis yung conversation. Mo nga na, while I was crying. No words, I just cried. Alang-alang amano.
And then, mo nga ng mga nita, there are things which we cannot undo anymore. There are things that are beyond our control. What is important is, ingeni. Ang popay daratang. Dindam ko ratang amano nga reta, tinimbuya ka na ako. Ating bagay mo na apalitan, abalikan. And then he said, this last thread of his line, datang bagay, eta mo na abayo, abalikan. Bagay mo, hinting dyan, may akad kami nga palyari, nga nang makanyan. O yung pekamasanting din yung sinabi na, balato tanala, kingapong gino. Wow! It takes a doctor to remind me to understand the reality of life. Maralas po kasi, isipan niyo uling pari kami. Aintindihan mingan, balo mingan uling pegaralan mi. Pero, sabihan ko po kayo, tao kami rin po. At kailangan da kayo rin. Karing bagay-bagay, para pareho tamong maglakbe. Synodality. Sama-samang naglalakbay. At sa patuloy na paglalakbay, sama-sama nating tinutulungan ang bawat sarili para maintindihan ang buhay natin at ang relasyon natin sa Diyos. Karami nga labasan pong pamamasa, uling mapupupus ni. Ingke katamo pong liturgical calendar, ne? Anya pining tema na mo, itong yamo. Mga duha ng Domingo yan, since last Sunday, up to the Christ the King celebration last Sunday, it's about endings. Kapupusan. Nga pong Ginoo, mig kulang. Mig kulang ka rin kayang apostol, ka rin kayang alagad, ka rin tao kitang panahon na to remind them. Nung nano, in kabaldugan ng biye, at nung nuka rin papunta yung biye. He reminded them many times. In problema, karentao kanita, de pekiramdaman. May natiling pangasyas da puso, sara, kingkarelang kaisipan, at ede tinggap, ede akilala, in Diyos at siyuna arapda. Patuloy naging abala sa mga makamundong bagay, bunga ng kasalanan. He was already telling them, the key, ang susi, para sa hangad nilang buhay na walang hanggan, pero sadyang marupok ang tao, sadyang matigas ang puso, nakasarang kanilang kaisipan. Nga last Thursday, I remember, I had the mass in Bacolor. Tengi sana ni nga pong Ginoo in Jerusalem. Pauli napin ng kesyasa na puso at pauli ping may bulagla kimpanyatang ni nga pong Ginoo ede akilala. Sisters and brothers, I think every occasion, every birthday occasion is an important reminder for all of us. Meto niyang pamibule-bule. Balikan ng kaya katamong meging biye. King relasyon tamo king balang metong at metong, relasyon tamo king pamilya, at importanteng dili, relasyon tamo king apong Ginoo. Makanano tamong magsadyo. Anya nga da ring, babasa tamo king Facebook, every gising is a blessing. Metong sigurong kapag sadyan, yapining, etamo kakaliwan ng pasalamat king apong Ginoo. King hanggang grasyang tutugtog na. Pero itong pasalamat ito, mayakit yan naman king kaya katamong pamidapat-dapat. Nya, karoon kapatid,
nanuman ing daralan tamo kimbie, there's always reason to celebrate. Uling kaluguran na katamo ni nga pong Ginoo. Kaluguran na katamo ni nga pong Ginoo. Uling sa sadya na katamo. King mas manyaman na biye. Aluwayang biye kaya tiking yato. Nunayang biye kayabe. Inga pong Ginoo karin king kayang kayarian. Since last night, I was so emotional about celebrating my birthday for the first time without my parents. Salamat kining pamigunam. Salamat karating amano ni nga pong Ginoo, yung may miyasala. Our knowledge of the future shapes our present. Tutupi naman minunala mo. And we're looking forward that one day, we will see them again. That one day, akayabe talang pasibayo. Inya, pagkapilitan taong ngayon kasalukuyan, ing mabibiye, king kabanalan, at king mitnong katapatan, king nga pong Ginoo. Baka nita, tatangingaldo, akwa tamong mikitikit, pasibayo ka rin king kayariang banwa. For my last note, I'd like to tell my parents, Ma, Tang, salamat king biye. Pigkalubyo ka na ako. For without you, there will be no Father Rick. For without you, ala ko ketiking yato. For without you, kaya kilala nga pong Ginoo. Lubusan. At ako siguro meging pare, nung alaway kayong meging pengari kuling, kayong may pakilala. Kaya nga pong Ginoo. Buri ko pong akit yung harapan nyo ngayon yamong rin. Anting bunga ning lugod daring ka na akong pengari. Manatili lang mabiye. Daring ka na akong pengari. Potang itang lugod da pepakit da. Peparamdam da. Kanako. Yan naman sana yung lugod. Ipiye ko. Paramdam ko. Karantawong lulugod. Salamat ma. Tang. Ako pa okay. Totally, but I promise you that I will be okay soon. Let me just grieve for a moment. Let me just cry for a moment. For indeed, and having Bishop Ambu, only those who have loved can grieve. Only those who have loved can grieve. Kikya ko po. Uling kaluguran ko la. Uliguran ko la. Rin ka na akong pengari. Tang, ma, ang tabayanan nyo ko. Kiniking parokya.
tabihan may pamilya tamo. And looking forward that one day we shall see each other again. Kaya kayo, dakal salamat. Sunduyo po, in pamanalangin, tamo kay metong at metong hanggang akam tantamo. In pangarap ni nga pong Ginoo, kaya katamo. Karong kong kapatid, manalangin tangini, king ipa, para king pamangailangan ding sablang tao, lalong-lalo na ring dimot mo lugod, king biyera. Karimbalang panalangin kaya katampakibat Ginoo, palablaban mo ring pusumi, king lugod mo. Ulitan tayo po. Ginoo, palablaban mo ring puso mi, king lugod mo. Para ka ring sablang miyembro ning balayan ning Diyos, apakyapusan desa ing karelang ari, barang apalaganap ing lugod na ning mabilog ayato. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mo, king lugod mo. Para king kekatang bansa, ing Espiritu ng Kristo mitutugsa ng labis-labis, king balang memalen, ban impamisagsagan miyalilyan pamikakalugod at kapayapan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi, king lugod mo. Para ka ring kapatad tang kakawani ka ring keraklan, aslagan no sa puso ning Ginoo, banketa alutas da ing karelang problema, kapamilatan ing karahasan, nune kapamilatan ning lugod at pamitatambayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi, king lugod mo. Para kay katangan, atalastastasana ing kapibabatan yeni king ditak akasakitan, mamungang kaunlaran king payintungol. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi, king lugod mo. Tanggapan na sa amin Diyos, ting kaya katamang kapasalamatan at kayadunan, itamong sinimba, ang timurin yun ang king kayarya ng maligay rin kapag tamong mayang nabiya pa nga di tamo kaniting misa, kamaganak, kakalukuran na lalo na Perlasitas at Victoriano, pagkalub na sa biye alananga karela, ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi, king lugod mo. Makoy da katahimikan, aduan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ay pami nga tsubanwa, pasalamatan da ka para king kekang anak ni Jesus. Mituturong apakit ming lugod mi keka. Kapamilatan ning pamipakit ming lugod king metong at metong. Iyo, ang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Puri ka, Ginoong Diyos, ning meto sikluban. Ulitin kay ang kayapan, ting
magmasalit itala kaya. Manalangin kayo, kapatid, banining kay katamong dawon, matanggap yung harapan ng Diyos, pang mayupayang tuto. Tanggapane saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglang kabang yayang pang miing keking ayin, pagdala na kaya sanang kaligtasan ng pamanyang bamiking espiritu at katutuan. Itiyadin miking kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Yung ginuman at tiliya kaya kayo, At keka yat na yoreng antimori, puso yu, makayat nano king pasalamatan Ginoo. tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan takang parati at numan karinoy pa. Diyos kinananggat lubos mayupaya, king lugod kaya kayang lelangan ng tao, at inyang mga intulid yang miparusan, king kekang pakalulu, kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ning banwo, mitnong kapag mulalan lang sasamba harapan mo. Ing siwala mi, makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mitnong tula ing dalit ning kekang ligaya, at ngamingang kakanta. Banal, banal ang Ginoo, Diyos ning upaya. Mitnuyeng banwan inyato, king ligaya mo. Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, king kakatas-katasan. Nuan yaing daratan, king lagyo ning Ginoo. Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, king kakatas-katasan. Tunekapin banaloy pa, iking panibatan ng sablang kabanalan. Uling ito pagparalang puming pabanal mo sa ating aking espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayang mi daon kusang loob kim pamaylasan at kamatayan, kinuwanin tinapit pe pasalamat siya kaya piraso net binyene, karing kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyin ng kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayot para ka rin sablang tao, banketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Yung misteryo ng kasalpantayanan. Cristo, Medeko, Cristo, sinubligang nebie, Cristo, datang kang pasibayo, king kawakasan, ning panahon. Inyangini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo,
Daraon mi kaya kay tintinapin ng biye, ting kalis ning kaligtasan. Lahi min pasalamatan kaya ka. Impepalyaryan mo kami matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakong babamin pagamuha mo king ikami nga sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kami ang ting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may ay pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, i Florentino, kaya kaming Arsobispo at ding sablang pari. Kino, ganakan mula, ding anak mong di Perlasitas at di Victoriano, ay naus mong meko, kaya king yato, ang tiningking binyag metela. Kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana, king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling mi, ding sablang meyango na biye, lalo rin pangadimi kaniting misa. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluhan mo kengan. Gamo kayang karapat dapat magkamit king bilanangga. Pankayabe ng Mariyang Birhen doon ng Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol, San Simon, ding sablang santo, at tinupad kimalmong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristo ang kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, King Alananga. King mitnong kapanaligan at lugod, manalangin tamo, karingamanong tiro na kaya katamo, ning apong dino. Igabos mo kami, Ginoo, kisablang marok, at malugod mo yung pagkalubing kapayapan king panahon mi. Panking kasopanin kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Ating kayupayan, ang maningin
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ingkapay panlalakwan ko kaya kayo, ingkapay pan ko babiye ko kaya kayo. Mosa, babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelaw mo'y kasalpantayanan kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan ng pongpilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanangga. Amen. Kapatid, ingkapay paning ginumanatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antimuri. Ipakit tangin ni Mika kami atong tamo king kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kayo nga. Karon ko kapatid, nyo yung kordero ng Diyos. Nyo i Kristo, ing dalan, ing katutuan, at ing piye. Yang milalako king kasalanan ng yato, mapalagtamongan, itamong mayawos, kingapunan ng kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miya nga mano mo at kumayap na ako. Talakad tapo. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Karing at yuking pibale-baleda, abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingat ka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, migit king sablang bagi, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauli na ning pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda kang bala mo mawari, tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emusanay pa intulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Say
Manalangin tamo po. O lubos mayupay ang Diyos, saupan mo king mibiye-biye, king halimbawa ning lugod, pagmasusyan mi kaniting Eukaristiya, ban akamtan mi ing kayang kaganapan, king kekang kayarian. Itiyadod mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pangadyan tayo po ngini, ng Oratio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakhalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit, pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kamilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugudat, at iyatsyat me ke kami, ing makayulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At itigawan da, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ning memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya keding bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarinira, king pamaglingap karing masakit. Mula paboreng miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo, kariring masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawab kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. May kabyos kaming alang kasasagpulan, kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadin mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklismikeka, king kagulangan mi, nunebagpus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kunwanan na birhen. Virgen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Ditak po nga mano, luklok ko po sa agli. Amanong kapasalamatan at ditak pong paganaka. Una, amanong kapasalamatan. Kaya kaingan po, dinalo, may kiyabe, kanito pong kapag masusyan, itingaw karsiya, itinga pasalamat king apong Ginoo, spearheaded by the Parish Pastoral Council Coordinator, Tito Ambet. Thank you for organizing this. To the different religious mandated organizations, kayabe po king PPC, anting pamilya ko po kaya king parokya, karamiyaya luwang religious mandated organizations, some are represented here, ito po may kabalita po siguro, and also the different chapel pastoral council, and you know that we have 8 barangay chapels, sakop na po ng kiyakatang parokya out of 14, no? 8 po kareti sakop no ng parokya ng Apong Pilar. Dakal salamat po kaya kayo. I'd also would like to thank our convent staff. Malagad ko lang pasalamatan din Alos Aldoldo, Kayabe ako, King Kumbento, our secretary of course, Kong Gilbert, our 2 sacristans, and our helpers, Toto and
Richard, and also ding aliwat tamo pong kayabe, ding anak-anakan tamo po mag-serve king kumbento, king kekatang parokya. Dakal salamat mo naman po kaya kayo. Kaya hanggang mag-serve ngayon pong misa, dakal po salamat to our dear Sokong who made this coverage possible, to our lectors and commentators, the KBS, of course the choir providing us the music. And yeah, thank you also, Koyang Gerald, the EMDC. Thank you for also serving in today's Eucharistic celebration. In a special way, I also would like to acknowledge Nepo, rin kaya katamo pong may kisan metong, dinalo, may masyal. I could see from here our elected mayor, Mayor Koya, June Punsalan is here. Thank you po. And an elected councilor is here also, Ate Irene Dagdag. Thank you so much for coming over. A few days ago, our acting mayor, Wong, was here, visited our latest projects in the church, and also gave her advance greetings. Too bad, I was not feeling well at the time, pero Mayora, dakal mo na salamat po king kaya kayong pamamisita, king milabasan na yaldo. Thank you po. And ditakla naman po, I'd like to acknowledge them. Thank you for coming over. I appreciate it. Then kaya katamong aspiring leaders of our town. I hope wala akong akalingwan, alang tinagal, kalaning at tsuking listahan ko. Our Honorable Mayor of San Pedro, Cap Jerry, dakal po salamat koy. June Briones, who is also a candidate for councilor. Mirasol Galang is also here. Of course, Ate Ruby Simbulan and Ate Jops Quiros. Thank you. Lahat pong akalingwan, but thank you for your presence. I just would like to acknowledge them in a special way. Na po. Thank you for coming over. Gyang alang abisu, alang invitation, you're here with us. And of course, my list won't be complete without thanking all of you, our dear parishioners, the boto ng Apong Pilar, the members of the religious mandated organizations. Thank you. I think this is my third birthday and you never fail to remember my birthday. Thank you for coming over and joining me in this Eucharistic celebration. Who else? I'd like to thank, of course, my family, my biological family, whom I will see later. Second part of this day will be with my family in Malpitik in Fiesta Homes subdivision. I also would like to thank all those who have greeted me in the Facebook and text messages. Idakungan po pakibatan pa mo, but rest assured, I have seen your names, although I have not read all your messages. There are too much of them. I'm so overwhelmed. I hope to have time replying to all of you within this day. Pero dakal pong salamat. Dakal muna pong salamat to our Facebook viewers sa patuloy niyo pong pagsuporta, pagantabay dito sa mga iba't ibang aktibidades at proyekto sa ating parokya. Maraming salamat din po sa inyo. Please allow me yang paulit-ulit to thank all the people who were with us, who were with me in those challenging times. Well, I'm still in the challenging times, but hindi bumitaw lahat ng mga tumulong magmula nung nagkasakit si nanay, when she was diagnosed of stage 3 cancer, with all the medications, hanggang may hospital na po, hanggang may wala labye, at hanggang na po ngayon Kaya kayo nga po, of course, bali nga pong Gino, itang lugod. Pasensya na po. Pauli po, panandaman kayong lugod ng apong Gino. Tutupin na tamo magdili-dili, libutad na ning kasakitan. Pauli po, panandaman kayong presensya ng apong Gino. And lagi ko pong sasabihan, po siguro coincidence na may kaparokya ako pong bigla from seminary to a parish assignment.
may raguling mundo, ing yato ko, merakal ko kakilala, siguro, siguro, ikayong pepadalani nga pong Ginoo, bang sumaup na po, manantabi ka na ako, uling tutu, ako yung magdili-dili. Pero king saupiyo, akabyus ang tamungan, at nanuman datang pang sigurong problema kapag subukan, nung abe-abe tamo, akabyus ang tamungan po ito niya. And ako po mag-mention lagyo, baliw po ninuwi kayo, most of them are here, or some of them are here, dakal po salamat. King kaya kayo pong binye saup. I'm very sure, ma'am po itatang, makanya mo naman yung kapasalamatan na ibiyada kayo. Dakal po salamat. Sana po karendaratang pang banwa, 3 more years, may papanantabi tamo po. I can't wait. Kaya katamo pong magnasang sumuyo, kimbalenta mo. I will have time with you because we have started already getting to know our candidates. I hope in the coming days, ako tamo pong ipagkwento. And remember, the narrativity of the future is applicable also. Our future, the future of our town, is in our hands. In preparation is now. And so, mga dita mo po, mga ditala, din kaya katamong pong lukluk, nga po, uling kalugran tayo yung kaya katamong balen. Nga, pasawag tamo kaya nga pong Ginoo. And I will always say to anyone, karen pong kandidato, mas yung kaburyani nga pong Ginoo. We always pray for God's will, yung kaburyana. Of course, balo na yung laman, ding puso ng balang metong at metong. I fail to acknowledge our former counselor and our chief of Bahay Pagbabago has been so helpful. Panahon na po nga pong Homer dito, Daday, tayag, dakal mo ng po salamat. Kaya kayo pong masabal at malasakit, kaya katamo pong parokya, particular na Bahay Pagbabago. Nung ating kumang pong akalingwan, pasalamatan, i-mention, dakal po salamat, kaya kayo pong presensya. And ipapangadi po. And dakal pa po, dakalya pa po, dakal pa makapanayang, obra kay katamo, nga saup-saup, abe-abe. Our dear benefactors, benefactors of our church, particularly during our 250th anniversary, alimu niyang 250th, even before, and hopefully, even after that celebration, at syuko pa mo rin po, I could see you from here. Dakal at dakal pong salamat, not only on material aspect, but prayers, support, and all those kind words, the motivation that you've been giving us, dakal pong salamat kaya kayo. Lord, thank you so much for everything. Thank you for the gift of life. Ang tabayanan niyo ko po. Ako po perfecto. But I am in that road to perfection with your help, Lord. Ala ko pong aluang kapag nasanong yan, tukyanin kaya kayo pong kaburian niya, ang tabayanan niyo ko po. Dakal po salamat pa si Bayo. Dindam ko po, tindita ka pakawasa, but of course, we are limited due to pandemic, nga extra careful. Tana mo po with all the protocols that needs to be observed. Si Bay po, dakal po salamat. Talakad tampo ngayon, tanggapan tayo ing bendisyon natin pamupos. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. dukuyo po rin buntukyo, bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintutu, kamberin kaya kayong pamilya, iwas na kayo kay nanumang sakit, kasasagkulan, at pagkalub na yung kayadunan na rin kaya kayong puso. Kilagyo ng ipa, ampuan ng anak, ampuan ng Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan mitnong kapibabatan manaya king panyatang ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maya, payabak kaya kayo ngayon. Happy birthday to me!